Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije kugira impagarike y'ubugingo. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ubu wa mbere muzajye badukurikira, tanga igitekerezo kandi like. Amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemera rero turebere hamwe amakuru agezwe muri kano kanya. Amakuru agaruka ku bikomeje kugenda bibera hano Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka rero niba ari ubwa mbere ugeze hano rwose ntiwibagiwe kugenda utanatanze igitekerezo. Amakuru yihuta akomeje kugenda avugwa ni amategeko ndetse n'amabwiriza ndetse n'igitutu gikomeje kugenda kigaragara cyane cyane ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bakomeje kwibasira ndetse no guhaga mu mutwe wa M23 nyuma y'uko baherutse gusaba umutwe wa M23 kuva muri Uvira. Ubu noneho bamaze gushyiraho ibirometero ntarengwa uyu mutwe ugomba kuwugeramo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Nyuma y'uko uyu mutwe rero ukomeje kugenda wigira inyuma, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya benshi bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bakaba bavuga yuko uyu mutwe utigeze wigira inyuma nk'uko bigaragara, ahubwo bakavuga ko wagiye mu nkengero cyane cyane z'iki gice cya Uvira nk'uko amakuru atugera bivuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko zifuza ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zerekeza byibura mu birometero bigera kuri 75 uvuye mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru atugera bivuga. Amerika yabisabye biciye muri ambasade wayo wungirije muri Loni ushinzwe ibibazo bya politiki byihariye bwana Jennifer Rosetta nk'uko amakuru atugera bivuga. Uyu mu ijambo yagejeje ku kanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, yavuze ko kuba M23 yaravuye muri Uvira bidahagije, ko ahubwo izi nyeshyamba nyuma yo kuva muri uriya mu mujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo zigomba kujya byibura mu birometero bigera muri 75 nk'uko amakuru atugera bivuga. Aya makuru kandi ndetse n'ibi byifuzo cyangwa se itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bishyizwe ahagaragara mu gihe uyu mutwe kandi ukomeje gusa nawe utsimbarara ku kuva mu bice bigiye bitandukanye wamaze kugenda ufata kugeza amagingo aya ngaya. Kandi ibi ngibi bije nyuma y'uko ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kwibasira umutwe wa M23. Uyu muri iyi nteko yumvikanye yagira ati M23 igomba guhita ivana ingabo muri Uvira zikajya byibura mu birometero bigera kuri 75 uvuye muri Uvira, hanyuma bahiriza ibyo yiyemeje by'umwihariko mu mahame shingiro yasinyanye na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaye kandi mu gihe nanone ibyemerejwe i Doha muri Qatar bigoranye kugira ngo ikomeze gushyirwa mu ngiro. Ku itariki ya 17 Ukuboza nibwo M23 yavanye ingabo zayo mu mujyi wa Uvira nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru atugera bivuga. Ni icyemezo kandi ubuyobozi bw'uriya mutwe rero bwafashe mu rwego rwo guha amahirwe menshi ibiganiro by'amahoro ndetse no kugaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo binyuze by'umwihariko mu biganiro. Gusa ku rundi ruhande abasesenguzi ndetse n'abandi begereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abegereye umutwe bavuga ko kuvana ingabo kwa M23 muri kiriya gice ari igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuyibasira ndetse by'umwihariko no kubahaga mu buryo bukomeye cyane. M23 kandi nubwo yavuye muri Uvira ifite impungenge zishingiye ku byabaye mu bihe byashize, aho yafashe ingamba zo kubaka icyizere zagiye zikoreshwa nabi na FARDC, imitwe y'abazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bagasubira kwigarurira uduce twari twarafashwe, ndetse hakibasirwa abasivile bakerwa rero gushyigikira M23. Kubera iyo mpamvu kandi by'umwihariko M23 yakomeje gusaba abahuza gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano wa Uvira. Nyuma yo kuhava izo ngamba kandi zigomba by'umwihariko kubahirizwa nk'uko byatangajwe, nk'uko bigaragara kandi ngo zigomba kuba harimo gukura intwaro mu mujyi ndetse no kurinda abasivile n'ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse no kugenzura agahenge binyuze mu kohereza ingabo zitabagamiye. Kuri ingingo ariko kandi umutwe wa M23 by'umwihariko byifuzo byawo ntabwo byigeze bikomozwaho n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birasa naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira uruhare ndetse n'akaboko gakomeye cyane mu bikomeje kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kugenda atugeraho kandi akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda igaragara, ikomeje kugenda ifata indi sura ndetse ikomeje kugenda ifata indi ntera, mu gihe abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zaba zamaze no gushyira umukono ku masezerano mu by'ubufatanye na RDC, ibishobora kuza kongera igitutu gikomeye cyane uyu mutwe wa M23. Nubwo kugeza amagingo aya ngaya uyu mutwe utari wagira icyo utangaza
utangaza cyangwa se ngo ugire icyo ushyikiriza kugeza amagingo aya ngaya. Benshi bongeye gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ukuboko gukomeye cyane ndetse zifite n'icyo zishobora kuza kugeraho nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi bikomeje kugaragara mu gihe intambara ikomeje kugenda itutumba ndetse ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigeze zikomoza ku bitero bimaze iminsi bivugwa ko byarubuye ku munsi w'ejo bikongera kwibasira umutwe wa 23. Ibi byerekana ndetse bikanashimangira ubushake ndetse n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zishobora gukomeza by'umwihariko gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyemeje itangwa ry'inkunga nshya ingana na miliyoni 445 z'amadolari y'Amerika igenewe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwemeza isuzuma rya kabiri rya gahunda y'iki gihugu ndetse n'isuzuma rya mbere rijyanye n'ikorwa ry'inkunga. Ibi byatangajwe kuwa gatanu tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025 n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubukungu n'imari. Icyemezo cy'inama y'ubuyobozi bwa FMI cyatumye umubare w'amafaranga amaze gutangwa muri gahunda by'umwihariko ya FIH ugera kuri miliyoni 570.9 by'umwihariko z'uburengerazuba bwihariye bwo gutanga amafaranga DTCI. Hakiyongeraho kandi itangwa rya mbere ringana na miliyoni by'umwihariko 133.25 nk'uko bigaragara. Muri rusange ayo mafaranga by'umwihariko ahwanye n'inyongera igera hafi kuri miliyoni 445 z'amadolari y'Amerika nk'uko ikigega cyabisobanuye mu itangazo ryacyo nk'uko bigaragara. Iki kigega kandi cyagaragaje ko ubukungu bwa RDC bukomeje kwihagararaho ndetse no kuzamuka nubwo igihugu gikomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane z'intambara iri mu burasirazuba igira ingaruka ku mari ya leta ndetse no ku mibereho y'abaturage, ikanashimangira ikibazo cy'ubutabazi bw'ikiremwa muntu nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uko kandi iki kigo kibivuga izamuka ry'umusaruro mbumbe w'igihugu nk'uko bigaragara riteganyijwe kurenga 5% muri 2025 no muri 2026 ahanini bitewe n'umusaruro mwiza w'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Izamuka ry'ibiciro ryaragabanyutse ku buryo rero bugaragara riva kuri 11.7% mu mpera za 2024 rigera kuri 2.2% mu kwezi kwa 11 kwa 2025. Ibi byatewe n'ingamba zikomeye cyane za politiki y'ifaranga ndetse n'izamuka ry'agaciro k'ifaranga rya Kongo. Mu ntangiriro z'ukwezi turimo banki nkuru ya Kongo yagabanyije igipimo fatizo cy'inyungu iva kuri 25% igera kuri 17.7%. Iki kigega kandi cyanagaragaje ko ibipimo by'imikorere byashyizweho rero byujuje muri rusange usibye ikijyanye n'ikorwa rikomeye cyane ryo guhererekanya amafaranga mu buryo bwinshi. Ku bijyanye n'iki gipimo kandi ubuyobozi bwa Kongo bwasabye gusonerwa nyuma y'uko rero iryo genamigambi rihagaritswe by'agateganyo. Isuzuma kandi ryakozwe rigaragaza ko ivugurura ry'inzego by'umwihariko ziri gushyirwa mu bikorwa ku rwego rushimishije muri rusange. Nubwo kandi hari izi ntambara hari intambwe nziza mu bukungu, ikigega kibukije ko rero umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba imbogamizi ikomeye cyane. Icyakora yashimiye intambwe iherutse guterwa by'umwihariko zirimo gushyigikira kwa Perezida Félix Tshisekedi amasezerano y'amahoro yaganiriweho ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuje u Rwanda na Kongo ndetse no gusinywa ku bufatanye bwa Katari, urwego rw'ingenzi ruganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya Leta ya Kinshasa n'umutwe witwaje intwaro wa 23. Mu gusoza, iki kigega kandi cyasabye ubuyobozi bwa Kongo gukomeza gushyira mu bikorwa by'umwihariko ingengo y'imari ikakaye kandi irimo rero ubwitonzi, gushimangira ihuzabikorwa hagati ya politiki ndetse n'ingengo y'imari n'iya politiki y'ifaranga ndetse no kwihutisha ivugurura ndetse n'inzego. Ibi byose kandi bikwiriye kugenderaho ndetse no kongera imbaraga mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane mu guhangana n'ikibazo gikomeje cy'ubutabazi bw'ikiremwamuntu nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Reka nsoreze kuri inkuru kandi ivuga yuko Niyobe yongereye manda MONUSCO nk'uko amakuru tugera bivuga. Inama y'umutekano mu miryango w'abibumbye kuwa gatanu ku munsi w'ejo hashize tariki ya 19
z'ukwezi kwa 12/2025 yemeje ko kubwumvikane busesuye kongerera manda ubutumwa bwa ONU bwo guharanira umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Iki cyemezo cyemejwe ku majwi 15 mu gihe akarere k'Uburasirazuba bwa Kongo gakomeje kwibasirwa n'umutekano muke ndetse n'intambara zikomeje gufata indi ntera, bikajyana n'umwuka mubi kandi wa diplomasi hagati y'ibihugu birebwa n'iki kibazo. Nyuma y'inteko kandi Uburusiya bwatangaje ko iki cyemezo kibabaje mu gihe Ubushinwa bwagaragaje impungenge buvuga ko MONUSCO itagomba gukorera mu nyungu z'ibihugu rero bikomeye. Ku rundi ruhande kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinjije u Rwanda n'umutwe wa M23 guhungabanya inzira y'amahoro, zivuga ko ibyo bikorwa bibangamira ibiganiro byari bigamije kugarura ituze, ndetse zinenga by'umwihariko ko hari aho rero amasezerano Washington DC akomeje kunanirwa kubahirizwa. Ubufaransa bwari bufite inshingano zo gutegura umushinga w'icyemezo, bwavuze ko habayeho gushaka ubwumvikane bugamije gukomeza intego nyamukuru za manda ya MONUSCO, ariko kandi hanitabwa ku mpinduka za politike ziriho, by'umwihariko inzira z'amahoro zatangijwe Washington DC ndetse n'Doha. Iyi myumvire kandi ishyigikiwe na Amerika yashimangiye ko MONUSCO igomba kugira uruhare rugaragara mu gushyigikira ibiganiro by'amahoro n'agahenge k'imirwano, mu gihe kandi yakomeje gushinza Kigali gufasha M23. U Rwanda by'umwihariko rucyabihakana kimwe n'uyu mutwe, by'umwihariko ukomeje kugenda nawo bihakana. Ubushinwa n'Uburusiya kandi mu bihe bitandukanye by'ibiganiro byagaragaje ko rero bitanyuzwe n'uko rero manda ya MONUSCO ishobora gukoreshwa mu nyungu za politike, bikavuga ko hari ingingo zashoboraga kuyigira igikoresho kandi by'umwihariko kandi cyandi masezerano atari mu murongo wa ONU. Byasabye ko inshingano z'ubu butumwa kandi zisobanurwa mu buryo bwitondewe kandi bunoze, hirindwa kwiremereza inshingano zirenze izo yashyiriweho. Ibihugu bya Afurika kandi biri mu nteko y'umutekano byihuje mu itsinda rya A3 byibanze ku gushyigikira ubuyobozi bwa Afurika mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano muri RDC. By'umwihariko byanashimangiye uruhare rw'ubuhuza buyobowe na Togo ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse n'uruhare rw'imiryango y'akarere mu gushakira ibisubizo birambye nk'uko bigaragara. Izi mpaka zose kandi zaje kuvamo rero inyandiko y'ubwumvikane ikomeza umubare ndetse n'ingabo n'inshingano z'inzego za MONUSCO, ariko kandi ikanakingura inzira y'uko ubu butumwa bushobora gutanga umusanzu ugenzuwe mu ishyirwa mu bikorwa rero ry'agahenge k'imirwano yanateganyijwe, kandi ko manda ishobora gusubirwamo mu gihe kizaza bitewe n'uko umutekano uzagenda uhinduka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu kanya ndagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana yiko mu Rwanda mu buryo buremereye cyane. Bashimira mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, twongere kurebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa mu kanya.